pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikay nganak ning Dios sa tinganak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikay nga manong mi katawan tao ating ningning ningibpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios alubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad na ring kasalanan tamo, iuli na katamongan sana king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing paninayan ming bayong pangabait ning bugto ngay anak mo, iligtas na kami sana king mabayat a pabakle at pangayalipan king kasalanan. Idinganaduan mi keka o Diyos king kapamilatan nga sa Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo king kami tunganing banale Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibon, kinibro na ni Propeto Jeremias. Ngana ning Ginoo, datang muri ni ngaldo nung kapilan mamili kung metong aari, ang manibad karing palipin ng David at maging Antioqueo. Manibala yang mit mo kabiasnan itang aring ito at daptan na ing matulid at ing justisya king kabilugan akayarian. Potang yana ing ari, mi panatag labili ring memalen ning kabilugan na Huda, at mi biebielo ring memalen ning Israel king kapayapan. Mayawos yang ing Ginoo ya ing kekatamong talapagligtas. Datang murin ingaldo nga nang sasabi ning Ginoo. Nung kapilan ding memalen enala kapilan man sumpa kanako, bilang mabiyegyos, amiluwal karing memalen ni Israel, king labuad na ning Ehipto. Nunes sumpala kanako, bilang mabiyegyos, amiluwal karing memalen na ni Israel, iba't king bansa king Dane Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanito manok na nga nala, king mismong sarili rang bansa. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakhibat, king panahon nalungkas sing katuliran, at ingganap a kapayapan, angga king kapilan paman, tutukita mo po.
kasing katuliran, ating ganap katuliran, ang aking kapilan paman. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap kapayapaan, ang aking kapilan paman. O Diyos ko, ingke kangari ke kayang turuanan matul, alang pamangabiran. Kingke kang hustisya da kayanan mesana, banking mit mong katuliran kayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit ibiyeng katuliran. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap kapayapaan, ang aking kapilan paman. Sagipan alaring pakakalulong kaya daralung, ading tawong mipayimburisan, amangailangan kasaupan. Lunusan alaring may naat kalululu, at iligtas na laring alang agyu. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap kapayapaan, ang aking kapilan paman. Purihan niyaing ginuwing Diyos ning Israel, at bukod papasari karing makapagmula lang dapat. Purihan niya nga lang ang gaing mayupayan ng lagyu, mananunasan ang kumat muyaking ligaya na ingiyatuwamen. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap kapayapaan, ang aking kapilan paman. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap kapayapaan, ang aking kapilan paman. Alleluia.
Peka Kenny, pamuntok ning matwang Israel, talapamye ning batas kang Moises, kimbundok ning Sinai, iligtas mo kami, kapamilataning mayupaya mong sikanan. Ingginuman tabeya kaya kayungan. At kekaan timurin, Pamas ang iba't king maya pabalita ag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Makanyan pangapalyaring pangabait ng Heso Kristo. Imariyang imana at Yose at inlang pamitangwanan kasal. Bayuray kuwang mi kasal, mayakit king Maria makilamane at iti milyari king upaya ning banal Espiritu. Yose maging asawa na metong yang taong banal at makatuliran. Ene buring misalbag amarine i Maria, inya binalak ng kawanya na nyamong lihim. Kabang isipaning makanyan, pepakit ya kayang king paninap ing meto ngayang hel ning Ginoo, nga na kaya, Jose, alay ng David, emo pikakunwan ing balaus nan ming pakikasalan ni Maria, uning ing kaglina milyari king kapamilataning upaya ning banal Espiritu. Ibait na ing meto ngayan lalaki at ika ausan meng Jesus. Uling ya ing magligtas king kayang balen king kayang pamikasala. Milyari timan matupad ing sinabi ning Ginoo king kapamilatanan ning propeta. Kumagliya ing meto nga dalaga at ibait ne ing meto nga yan nakalalaki at iti mayawos yang Emmanuel. Nga nawari ing Diyos kayabe taya. Inyang migising ye Jose, ti parana ing inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalane i Maria. Dapot ene tegi na ni Maria, ang ganaking bain ing meto ngayon na kalalaki at pemalagyuaneng Jesus. Kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan, kaya pong bisang lukluk, kaya pong atsukeng gulot, nung alako pong luklukan, atin po kaya ni King Arab, ne po, eko po tatakot, paltoyo po ring santing yung polegwan, ne? Mamabit ne po ing simbambengi, king kaya katamong pamagpuyat, king alas 4 na ningabak, at sana puwasad sa daya kalupa na po ning sinabi ko nandin, sa sadyata la pamurin din kaya katamong sarili, ban kanita maraptamong makasadya, king daratang nga kapigaganakan, king fiesta ning kaya katamong kaligtasan, king daratang apasko. At ngeni po ngaldoy ti, papakit ne kaya katamo ning ebanghelyo, ing imahi ng San Jose, anting metong paralan, ban kanita makapagsadya mo, king daratang akapaskuan. Aga nakako po, madibat po niyang may assign ko po kay King Betis anting resident priest, banda pong katataulian na po ning August, pota pong kutnan ko la po, deni pong anak, lalong-lalo na po reni pong kayanakan na knights, deni pong lalaki, dakal po karela, bisang magpari. Ne po? At may magagyam la po king pamagpari niya, pin po tutupoy sa sabyanda, nadakal po bokasyon kay King Betis. Inyapin po inawos de pong Pueblo Levitico, balamo, lugar de at balende ding pari. Dakal ing bokasyon. Pero nengkay po potangkotnan mula po ding anak, uling mag-serve la kem bisamban, bisa lang magpari.
Pero ningkay po, potangkotnan mo laring karelang pengari, atin karela, elabisa. Minsan po niya pong atsyoko king dati ko pong assignment, may pagbisita ko po king meto nga bale, at ating ko pong ikit kaya nakadalalaki, anong no karinakit yun naman po, deta pong anak ka, disentila pong galo, ne po, ang po pong balamwat na lakataymikan, ang po pong mag-serve lakem pisamban. Inyapin po nga ko, aisip ko, baka ininga na kay ni Bisayang magpari. Oneng, masanting iya. Ne po? Inyapin po nga ko ketang imana, Ima, eye po buring magpari ning anak yo nga ko. Aya mo nga na, sayang po'y lahi nga na po kanon eh. E na po misuglong gustong bigpari ya. Ne po? Nya mo naman pong misan, may kipagbisita ko naman po king meto nga bale, makanyan mo naman po, may nakit ko pong kayanakan, nabala mo, at iya po magaslong galo, mapangadiya magserbya kem bisamban, o nang iya po makanta kasanting. E naman po, sa ako naman po asabing matsura yan, po, iya masanting. Inya po nga ko kang mana, iya po buring magparing anak yo. Ing pakibat na po kanako, among, sige po, tukiyo nga na. Potpota pong masanting ya buring pamye. Potang matsura ya papagparian ye. Ne po, umakalawi ko po kako. Matsura ko. Ha? Makanyan po yung panlalawi. Ne po, bala mo po wari tungkol ya ka rin ing pamagpari. Pero niya pong mayari ko po king pamagpari. Ay isip ko po, o di kaya yung pamagpari niya mo po pabanwa. O tayo niya mo po 6 months. O kailangan pa mo halos sa pulo yang banwa. Realize ko po, kita nga pulong banwa nga ita, ya mo po tungkol king pamag-aral. Nune pamagdulap at pamaninton niya nunging Diyos burina kang magpari. Agyang ningkay po dakaltamo po akakit, ating ko pong metong nga kaklase, adwa na mo pong banwa, mayari na kaming pari, at kaybat na po nitang 8 ng banwa o may git king seminaryo, biglaya po linwal. At kitnan ke po nga ko po kaya, ninano pa nga ko. Nakabisa. May kibat ya po ka na ko nga na, naman ketang na ako bisang magpari. Nung ya ko mo bisa ko. Pero karetang 8 banwa nga reta, abalo ko king kanakong pamanalangin, eko para king pamagpari. Ingburina ning Diyos kanako nga na, mi kapamilya ko. Inyapin po niyang October, kinasal ni. Kaluguran kong kapatad, dakala panahon po king biyeta mo, anong no ka rin, gagawa tamong miyayaliwang desisyon. At makabasi po, ing pamagdesisyon tamo, no ka rin, ketang sasabyan tamong usto ing kanakong gagawan at mayap ing kanakong intensyon. At wala mo pong bagay ning kay, ding gagamitan tamong sukatan, ban kanita abalo tamo king yapi nining sukat tamong gawan. Nanulareta, usto ing kanakong gagawan, right, doing the right thing, nga na king English, at doing it for the right reason. Bala mo wari makatali tamo keni, pero kaluguran kong kapatad, keni pong kekatamong ebanghelyo, paga na ka na kekatamo, kagaking pamagdesisyon king biyetamo, sapat. Sapat. Inggawan tamo mo yung gusto, at mayap tamo intensyon. Kailangan, kutang mo king sarili mo, yan ing pagawanan ng Diyos keka. Dimdam tamo po king ebanghelyo nung makananong San Jose, makanyan po ing gewana. Bayo ya pa po kinasal king seremonya San Jose, bayo ne pa po peki kasalan ni Maria at inala pong pamitangwanan. Pero po ketang pamitangwanan dangayta, balo na naning batas daring Hudyo, nakasal na la. Alayo pa mo itang seremonya. Pero bayo maganap po itang seremonya, nanong bilyari, milam na niya i Maria, king upaya na ning banal Espiritu. Pero may gulo ya isip San Jose. Inyapin po linawin na nung makananong magdesisyon. Inggewa na po, gawa na itang gusto. Gawa na itang dapat gawan.
nano po ita, i-diborsyo ni. At ne kalino po yung kayang intensyon. Ne isalbag marine i Maria. Inyapin po kawanyane. Pero iya po may kontento isa no sekreta po nga duwang bage. Pegdulapana in kaburyana ding Diyos. Maragula kutang po kay katamo kaluguran kong kapatad. Potang magdesisyon tamo king biye. Kukutnan tayo nga pong Ginoo. O sasabihan mo king sarili mo, o ini gustong dapat gawan ko. At mayap naman ing kanakong intensyon. Kutnanda kayo po'y kayong talasawang ini. Anya pong bayo kayo mikasal, bayo kayo maksawa, bayo kayo mikapamilya. Kitnan nyo yung sarili yun, nung papakyasawanan ako ni nga pong Ginoo. Ali, bakit? Kasi ketang panahon na ita, in love kayo. Love you. Mua-mua. Chok-chok. Ning kaya tamo kukutang. Nung papakyasawanan na kaninga pong Ginoo. Bakit? Agyampang nanunggawan mo king biye. Nung aliwaing kaburyana ni nga pong Ginoo, inggewa mo. Kakapilan man maging masaya. Agyang makanano ka successful king biye mo. Inyapin karempong anak kini. Inyapin sisimbata mo. Inyapin pumanga dita mo. Uling panikwanan tamo, nakabang gagawan taming gusto, at mayap ing intensyon tamo king biye, sukat ing pantunan tamo, ing kaburyanan ning Diyos. Inyaping kutang tamong paneking sarili tamo, iniba ing pagawanan ning Diyos kanako. Papakyasawana nako. Uning siyempre rin talasawa keni, yun nakukutang nung papakyasawana nako paningapong Ginoo. Ay makanyan, magdusa nako ken, miksawa na kayo. Ware, kaluguran kong kapatad, kutang tamo. Kalupa ng San Jose. Kutang tamo nung iniba ing pagawanan ni nga pong Ginoo. Inyapin po ating biro karing misawa, wari. Ning kay mamalagwa kang makyasawa, aliwa pala yan ning pagawanan ni nga pong Ginoo. Kay ba't mong mekyasawa, magsisi ka. Inyang mumuna kayong talasawa, alako pang pabanwa, nga napinitang biro, potang at syuko kempisambaning kaya kayong team song, nano, purihin ang Panginoon. Ay, nako, kasayang magkanta. Potang 5 years na kayo, may papatena kayo. Ingke kayo namon team song, Panginoon, maawa ka. Diyos ko, manaliwaya. O potang 10 years na kayo, Diyos ko, hinuwain ting dyaning metong at metong, may bug na kayong mikawani. Inyapin potang lungob ko kempisamban, ingke kayong timsong, pamye mo na yung asawa mo, kunin at tanggapin. Makanyan? Agyang nanggawan mo. Nung aliwayan ning kaburyanan ning hapong Ginoo, agyang makanano ka pa kakwalta, agyang makanano ka pa ka-successful king biye mo, ka maging masaya nung mo pagdulapan ing kaburyanan ning Diyos. Inyapin ing kriteria na ning pamagdesisyon, karing mga bayat a bagay di desisyonan tamo king biye tamo, mumuna gagawan mo yung gusto, kadwa mayap ing kekang intensyon, at katlo kutnan may Diyos nung yan ing pagawana keka. Ning kay po kasi, masyado tamong makiramdam karing niyayaliwang bagay. Makiramdam tamo ki social media, makiramdam tamo king nanunano, ning kay tamo man mga di karing desisyon tamo. Pansinan niyo po yung pamibiye-biye tamo. Masyado tanang mekiramdam, king diktana ning yato. Nano po ita, paborenta mo ning kay na ing social media at ing internet yang magdikta nung nanong makapagpasaya kaya katamo. Halimbawa, ikayo pong babae, pota pong pagpaurod kayo at paayos kayong buwak, no ko pumunta. No ko munta. Keng parlor. Sana kem funeral parlor, di po? Kim parlor. Gumastos ka nga 2,000. May lagu ka kim panlalawe mo. Potang muli ka, akit ming kaluguran mo, nga na kaya ka, ay, makanyang kay tsura, nga na. Ika naman lungkot ka. Balami, wala nga 2,000. Balaming sukatan na namo,
Ning katamong pa magdesisyon king biye, yapinitang nung nanong sabiyan da ringaliwa. Halimbawa, ringaliwa po kaya kayo, ing sasabiyan da, ing batayanan ing malagong lakad, yapinitang makatakong ka. O, ika naman pa impluensya ka, sali kang takong, mag-high heels ka. At potang sulod me, nakaman mo biyasang manyulod de takong. Inyabing potang lakad me nga mo, balahang bibi ka. Pepaburen tanang pepaburen. Dadiktan da ring aliwang tao, dikta na ning yato nung naning makapagpasaya kay katamo. Metong pa pong halimbawa. Sabi ding sukatan na po ning lagungen yan po'y santing nano, matilos kaarong. Inyaring aliwa kay katamo, lalong-lalo na rin kaya nakan, metong po ka rin pangarap dahil mantang mikahobralang masanting, metong pangarap ko tumilos kuarong. Nya manipon la, paritoke la. Makanya, nakarakal po ngayon ni parit, tandanan nyo po inyo, inisabyang ko kaya kayo. Nung alang sangkan mabayat, at paparetoke may lupa mo, metong mo yung buri na sabyan yan. Sasabyan mo kingapong Gino, na Lord, bigkamali kaking pangagawa mo kako. Totoo po yan. Alakang mabayat na sangkan, pero babaywan may lupa mo, paparetoke kang alam patugot, metong may buri na sabyan. Nasasabyan mo kingapong Gino, bigkamali ya ingapong Gino. Inya Pinoy ni po yung tandanan nyo. Ning kahit po pagawa na ko pong pagawa kay lupa yo, papatilos yo rin araw yo, paparagul yo rin labi yo, papaluto yo rin pisngi yo, binayo mo na yung binayong itsura mo, da nakakilala. Inya pinay kami lublub kimban, wastong mete ka. Bakit? May kalupa yung original. Po. Kasi pepaburen tanang pepaburen. Naring desisyon tamo king biye, makabasi la nung nanong sabyan daring aliwa. Lawen tayo sa San Jose. Mika di San Jose, may ngutang yamo naman karing kalugurana. May buktot ye, kubalo din ng tatang. At mika di sinabi daring aliwa, ay Diyos ko, kawanyan mo na yan. Paboren mong patendi eh. Piglokwa na ka, tikla na nakabunto. Kalantong ng Maria, nga na siguro. Pero may kontento ka rin ni San Jose. Balo na king sarili na agyang makanano ya kayap intensyon, agyang makanano kayap inggawa na, nung nakaburyan ng Diyos, kapilan maging masaya, kapilan man maging masaya, king biyena. Nya sisimbata mo po kaluguran kong kapatad, muuling pasalamat tamo. May kadating kayong didesisyonan kimbie. Yapin ba yung course ay take ko yun eh? Magaburod ko ba? Nano? Nano la ring mga bayat at didesisyonan yung kimbie. Manano na sana kaluguran kong kapatad, kaniting simbambengi, mabiyasa tamong magdulap, manintun, mo kitang mayap tamong daraptan. Mo kitang mayap tamong intensyon, pantunan tayo tang katlo, na sana yapin yan, ing pagawa na ning Diyos, keka. It is not enough to do the right thing. It is not enough to do it for the right reason. We need to seek the will of God. At long criteria ning pamagdesisyon, usto'y gagawan mo, usto'y intensyon mo, pagdulapan me, ing kaburyana ng Diyos. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamong ngeni kaluguran kong kapatad, ban mangibabo king pamibiye-biye tamo, aliwa mo retang mangayap tamong daraptan, at aliwa mo ing mayap tamong intensyon king biye. Dunay manano na sanang manangibabo ing kaburyana ning Ginoo. At nga tamong manalangin karing balang kayadwanan, Ginoo, bendisyonan mula ring pamilyami. Ginoo, bendisyonan mo lo ring pamilyami.
Para ka ring pinili daing biye alang asawa, manano ng akit daing ligaya, king pinili dang kasuywan. Antabayanan no ning Ginu at paganakang alila magdilidili, manalangin taking Ginu. Ginoo, bendisyonan mo la ring pamilyami. Para ka ring pengaring maninaya, king pangabait ning karelang anak, in Diyos kapnuan nalasanang malalam alugod, king balang metong, manalangin taking Ginu. Ginoo, bendisyonan mo la ring pamilyami. Para ka ring sablang tatang, lalo na ka ring atsupo, king karelang kayanakan, king pamamilatan na sanang San Jose, agam pananda ing responsibilidad abinyen ning Ginu karela, manalangin taking Ginu. Ginoo, bendisyonan mo ring pamilyami. Para ka ring pengari at kapamilyata mong magobra king malaot, panuana na sana ing karelang sakripisyo, ilaot mo sana king sablang kapahamakan, at dinan masanting apami kakatawan, manalangin tamo king Gino. Ginoo, bendisyonan mo la ring pamilyami. Para ka rin pamilyang kayabe tamo king nisangeni, manano na sana kapamilataning grasya ning Gino, buklura na katamo king lugod, manalangin taking Gino. Ginoo, bendisyonan mo ring pamilyami. Para ka rin pengari at kapamilya tamo nangala na kiti sulit, manano na sanang midalala ligaya banwa, ringkarelang kaladwa, dapot ing buklod ning lugod, manatili lang mabye kay katamo, manalangin tamo king Gino. Ginoo, bendisyonan mo ring pamilyami. Oy paming malugod, bendisyonan mo la ring pamilyami, karing balang pangimunt at desisyon making biye. At manano na po sanang pagdulapan ming panengke kang kaburian, kambeda ding ke kaming gagdaraptan king ke kaming pamibiye-biye, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap arapaning Diyos, sipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang iting sakripisyong umemi ng idahon, gawa na kami sanang matampaking lagyo mo, baming pangaintuliran miyagom king bielanganga, king anak mong may bisang midaon king biena, banang sintang aning kamatayan mi, itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kekan timurin, yat nailaring pusoyo. makayat nano king gino. Pasalamat taking ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Ampat kami pupurian dakat parangalan, paligayan da kapaulining misteryo ning indong birhen, ibat king matuang kasalang miras ke kaming kasiran, ibat king sepupuna ning birhen ning anak ng babae ning Sion, tinubo ne maning pakabsi ke kami king tinapi ning anghel, at sinibulya para karing sablang tawing kaligtasan ng puan kapayapan. Ing grasyang binating na ke kaming Eva, binalik na neman ke kaming Maria. Kaya induring sablang tao, ing pangaindo, mayat bus ibat king kasalanan ng puan ibat king kamatayan, mibuklat yaking kalam ning bielanganga. Nung nuka rin may palalo yung pamikasala, lalo naman maglapo yung pakalulo na kang Kristong talapangabos mi. Inyapi naman kami king pamaninaya mi king panyatang na, kambeda ring anghel ang ponding banal, king dalit ning kapurian mo, ngamingan pong pupuri. Ikapining banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli na ni tapag paralampumi, pabanalan mo sana redingain king ambun ning espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. Ararandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyenak ing pamaylasam pon kamataya na, ing ginong Jesus kinwaning tinape, pepasalamata na kampon pinuri o ipa, piraso ning tinape, at dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan yeti, ikayo ngan at mangan kayo kaniti.
Uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanin mo naman kay iba't na ningapunan ng Ginong Yesus kinwa ning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampon pinuri o ipa. Binwang ni iti karing disipulo na ngana. Kuanan iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayong po nalangangang tipan. Ami bubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kekatamong kasal pantayanan. Inyangin ing gaganakan mi mapabakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi apuke kayo, iting dinapyan na ning bieto ning kalis ning kaligtasan. Lain mi pong pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulo-sulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale espiritu. Ganakan mi o ipaing banala kapulungan mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaging lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepainawak ing pihong kapanaya ning pangasubling mebye, idala mulat ding sablang miyango na biyaking pakalulong mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan po pagamwa mo mi, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambe ning nuan na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring wan mong apostol, kambe ng Santiago, at kambe na ring sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, apuryan ampon apaligayan da kasana, kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutu kagumning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. King wipnong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo kaya karingamanong tiro na ning Ginong Jesus.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bad king kasaupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanadi paning kasalanan. Ampon mi kabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampon pagsadyan mi. Ing panyatang ng maligayan ing talapangabos mi, Yesu Kristo. Huling kayong kayarian, kayo pa yan ating ligaya, manggaman king alanang. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula saan mo balikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mi ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Pamayapan ang ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapana ning Gino, mantabe kaya kayungan. At kekaan timurin. Nakita mo po, may kakapatagtangan king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatado, ining kordero na ning Diyos, ing ginutamong Yeso Kristo, ing anak ning Diyos sa tinganak ng Maria, milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong ining tatanggap kaya kaniting banal apamitipon. Ginoo, Ay kumatampang tanggap kay ka, dapat yung kasmay nga mano mo, pumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, mantabi sana kaya kami kapilan maning pakalulo mo, kaya kaming mitipon arapaning banalay altar mo. Ban kaming makapagsadya king matampang pamagmasusi, king daratang ng fiesta ning kaligtasan mi, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok kayo po sa guli, makuyat mo pong paganaka. Kapabalwan po, bukas po yung kaya katamo pong i-offer spaghetti with sauce po. Altang ali po luto, ita pong i-offer yo Kenny. Pero nung sakali man pong kayo po manakit spaghetti with sauce na ali pa luto, malyari na pong i-offer yung instant noodles o kung nano man pong malyari yung a-offer karetang basic needs da pureng, mas mangailangan tamong kapatad kay king parokya. Reni pong malikom na idawon tamo po keng misa, mi pamiela po karetang mas mangailangan po kay katamo. Agkatan la po ring sabla na mamiedawon kay king misa. Kadua po, kareta pong mag-parking dalan, kareta pong magdalang sakin, pakisabi da pong maya preng, mikibalik kay king dalan na etala po sana, tatakpan din karelang driveway. Etala po sana kakabit din kay katamong sakin, makasalabat king karelang driveway. Itamu po, dakal pong salamat. Talakad ko po. Mga karugang ko po ta magdala ko pong spaghetti, kumakmukeng spaghetting alwa po italuto, ne, makasabi kayo pong mayap, magdala kayong spaghetti and sauce, o kaya sauce mo, ne po? Malyari kayo pong yok, mag-offer, pota pong ati pong tala po deni, ibiya tala po ka rin kay katamo. Kapatid, nga naping Brother Ronel, karen pong mas mangailangan. Dakal po salamat. Inginuman tapya kay kayungan. At kay kaan timurin. At maya pabalita, nung aliwaing kaburyanan ng Diyos, ing meging basihanan ng kekang desisyon, e kakapilan man maging masayaking biye. Inyapin po sana po tang magdesisyon tamo, lalong-lalo na karing mabayat na kararaptanan king biye tamo. It is not enough to do the right thing for the right reason. Kailangan tayo pong pagdulapan ing kaburyana ning Diyos. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya kang bedaring pamilyayo, ing iba, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyampang ne umeta ng eni pagdulapan ing kaburyana ning apong Ginoo. Salamat King Diyos.